Haka Henry Tarek Menta Unailar, Kaseng New Trap National Youth Federation HNYF, Hapok Jelam Jong Vice President Ubak KS Rani, Ringkat Kejiran Lang Kinongkit Kam Jong HNYF Rani Kor Salkil, Kire orang ba naki South Ligi Kisnong Kibakan Top, nak Kisnong Maupon, Lower Maupon, Dom Maulen Bat Kisnong Pendan War, Kibah Hapok Karani Kor Constituency. Kilelet jurep ya kesurak ke badan kejing cengai kumba khatlai kilometer kebasdang nadu kesnong umpung kebakon adu maupun kabaldan nadu kesnam kakandai spanya puai hendrai kebah amsyam lasiang rong satya hadu kini kisngi bamenta katkum kejing tho jung kinong song kani kathan kilaong ba kejing long jing man jong ni kesurak hakani kedor kelabo a kejing e ikipat ba kani kathan kamtam habadan kibapang basitom kani kesurak kan tang khatlai kilometer kejing cengai Hendai tang namar bakas niu palat kasimpor hadu arkanta tam habalet bawan wat daka kaliru. Nagaliang usordar jong kasnong pendan war uba demanson thongni marbo ubalong ru presiden jong South Nong Development Council. Luang bak nagaliang juki kin aipor ya sarkar bansnano amarto dengan surok shua ke election araja khatpra. Lengkumta kila berngamru bagi nong song kani kathan barok kowe ki baha apok mau port polling station. Ken amisyen menta ne letter board hakane election kebanwan hakasnam araja khatpra jing syam ka jongi kum gini ki paiba jongi ni ki sausnong kata kalong mauput luar mauput domoleng bat pendenwar kham tam e ya ki basitom ki bajinjar ha kaba ki jakaban ai ki jing sumaru hangni kamda long ka bawyang ka sudon tangane ka dispensary hangi nomor kata ka don kam yangi ban lekit ia gini kinong pang hadu hasilong. Ti habakit kinong pang bunsin habakas niu kini kasurok. Haka jaka ia kabakin pang tang malumala kin kampang kamjur susu hadu banda poye silong. Ba donru kabaseusi kalong ba. Haka bangikit lengba jong kini kasurok donru kibar klat no hashteng lenti. Dei tang nakadaw jong kajing sniu palat jong kini kasurok. Di nomor kata ngi kum kini ki sausnong menta ngi dawahan kaliang ka jong ka sarkar ba hadu menta kalapoi hadu saupu san snem kini ka surok klem le AA na kaliang jong ka sarkar. Di nomor kata ngi kum kini ka sausnong menta ngi dawahan kaliang jong ka sarkar ba ka sarkar ka ben le no AA haswa jong gani ka election arhajar khatpra balla ka sarkar kamle AA ni kum ka police station maupun ni kloy ya kaba ngin boycott no ya kan ka election hau arajar khatpra Hadin kejing jurep ya kesurok hakani keju kesni ki noilam jong ka HNYF ringkat ki bor sensar snong kele jurep ru yu transformer ubadan hak snong maupun ubadan hapadang kejing bam don jingker kabalabo hak kejing ma kabakrawi ki nong snong kat adu banda poi sho upot ba wei na ki khna red jong ne kathan undu ay ki kiti jong ki baro arliang na kajing sa abat haka boarding electric nadu snem arja khat arja ar la dang man snai ni laj ni te nadu ni ka snem kalong ba ya ka fencing ki misim la le ye ki hamla snai fencing te ka dan ru kajing jia ka basusi ba wei phna bla shabat laj hangi po sumar kadai na gadaw ba kamdan fencing but nakaliang jungi kum kasinong ru marobor ngila judet man ai jing tho chakaliang ni jong face kemudian po magrawat le kendo SDO man nakaliang jong SDO ru jupun pau ba yim don tiar man ai namar ba ndot sanction tina kapor ngi juli kendo le kabakut hi kalong tangi kentin bo ong ba himla ai tiar ti dang hanu tayo ba adep ru dang yawan kendo nakaliang jong nga kung menteri nakaliang jong sekretari ru ile kan ti jupun pau man kapor bangi jule kendo kalong bangi jupun pau ya kata ka bangi kum ka sinong gadon kam amar kalong ka ba ima nam ta ki pa ba sinong kam tam i khna red ti hendai ka bakut kalong tang kata ba ka jubab ka jong SDO kalong baik ba ngile kumno namar ka face kam nan tiap